Makcan küçükünü tösa doğan boyuz. Satu orang lagi kan stres lah. Sih. Dengan rasa itu lagi itu dengan. Natural naman. Rahmat. Ya aldı. Siz için koldan batırmaklarım için mi ben? Munya müşteri de nakıp. Geldik. Halo. Nam derisini umalakni. Modellerimiz qıtasığı çaylıqtır ketibdi. Bu modellar tapılmagan ekan müştərilərə yaşayıb turaydı. Akkada. Olmasa zayıflab çıxmaydı. Yo'q, ma'qul. Esin. Uzunluqi. Everybody who sees around me about her picture or something, see me. And then my husband, I show. Enjoy that at least. But let me make this surprise. Salam do'stlar, yaxshimi? Hozir ertaga qaytib keldim. 6-7 soat yo'l mengib, keyin asraq repetis qilib, bunday odamlar bilan tomoq yeb, degandek ashtaqa hozir qaytib keldim. Mamlik qiziq suvda bir munchaga tushib chiqib uxlaymiz. Atlagan ayt muhim bir kun. Atiyani kameraga tortishga tirishiman. O'zimning bu 3 usulim bor, atlik o'ynaydigan. Hamisiga aytaylik. Qanaqa deymiz, jiddiy-jiddiyliklarning ichida tayyorlik qilib qildim, lekin
Bütün vücudum bilan qilishga tirishdim. Shunga qaraganda hamda dumbax ati yerildi. Ati ko'ramiz. Sho'lashqa bugun hozirdan boshlab hozir soat 8:20 bo'ldi. Hozirdan boshlab boshqa hech qilmay dam ilishni o'ylashdim. Sevgilarim. Bay bay. Xayrli kech. La 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 la. Ayna Halidem. Lay 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 lay. Kaykan Halidem. Ayşe çarçaptu. Shunaqa qilib basirim uchoq tushib chiqib jashlarimni qurtib yuzmaylarni surkab bo'lib tutamga qo'limga maska qilib o'tdim. Hem de okuydu. Neredeki uyanma hazırdan başlam. İyi oyunlar dileriz. Günaydın. Ready. Let's try to play look. Günaydın. Ja, gut. Oh, just Unterzeichnet? Mach ich. Hallo. Hello. Spray? Nee. Doch, ich Hairspray. Hast du? Ja, habe ich. Ana tatlım. Kiriyelik olayım ki. Butuş. But the down, no, the down left one not because of the food. Yeah, okay. Then now they test. Maybe ein bisschen besser. It's darker. You can check. Şimdi kıyamadım. Better lights. No. This hand. So what are you guys doing here? Where are you?
Rahmet. What's happened? What do you need to do? Don't cut her. Don't cut my hair, don't cut my head. Oh, so loving this moment. Everybody helping everybody. This is what I want too. Yes, this. Yes. I just... Atışınga bargunca çekmenim sayet çekmenim sayetim Saysınam sen yarim sen yarim yadetim sen yarim yadetim Tumçuğum sayraydı nikarım oynagan bağda Nigarım oynagan bağda Kavak kucağım tüyedi seni yat eğilgen çağda Seni yat eğilgen çağda Anlayarım sen kumarım sen Anla boynumda atmarım sen Anla akşini karanlıkta Anla yandırgan çırağım sen Anla bağımda yuvağımda Anla bağımda anarım ben Şu bağımda işteydi Vay minin avgeç yarim ben Vay kızarık men Benge sığmaz men Benge sığmaz men Vay eğer görsem danay Ay canalini balgam Oynaylı balgam Güraylı balcam Vay senin işkinde Yiğidu bu can balgam Oynaylı balgam Güraylı balcam Vay senin işkinde Yiğidu bu can Yüzümge çıkıp bak sen İçilgan kızıl güldek İçilgan kızıl güldek Gelir yarım oynaylı Gaday sumsu koşulgan dek balacağım Vay da dey balkan Vay da dey balacan Vay senin işkinde Yiğidu bu can Vay senin işkinde Yiğidu bu can Vay senin işkinde Yiğidu bu can Sen
So also for these two of my Uyghur fellow artists, I would like to give a few sentences of explanation. With Gülya, we have been in touch several years. This is actually our first time live meeting, but we have been knowing each other by Instagram. Thanks to Instagram to make many people come closer. Thanks to Instagram to make it my events to possible. Not a lot, but some people to come together like you. So therefore, I have been contacting with her since about 4 years. And because of Corona, it didn't work. Because of last year, she had the best friend at wedding at same day couldn't come. So finally this year worked. I thank you to her be there to present her beautiful 3 dance. Then I made it in touch with him, and without any problem, without no any other second question, he said yes. If it's Uyghur culture, I'm coming. So I thank you too very much. This night would be not possible with you, first of all, to coming here, clapping your hands, to seeing our presentation, our culture, because this is not known for many people in Switzerland. Since 6 years I'm organizing event, but mostly 1-2 piece of Uyghur dance, mostly Oriental dance. And my wish to let my Swiss family, Swiss land, my new land, to know about my culture. And my dream come true tonight, after 6 years of organizing event, doing for the first time only Uyghur culture night. And thank you to be here to play. Thank you! Thank you. And you, the most. Last night I had no moderation who would help us to make the presentation. And in last minute, of course my neighbor take over and made the moderation, and I cannot thank enough to you. Thank you so much. So thank you. We will be playing more music. If you are not tired, if you like to enjoy, not long, maybe another 2 songs or 1 song we will play. You could dance a little bit. We appreciate to be together here. Have a good night and good moment. Thank you! Video. Okay. I'm making a video. Not trying to fall. Just for a picture, right? Yeah. Attends, wait.
Dostlar meni bilmishadi, do'st bo'lgan, bek qadimiy tapis qilgan, bek qadrli tapis qilgan, ishki usulchi do'stim. Now I'm going to talk in English. I met them in this gala show at this event, and I can't be more appreciated to get to know these two beauties. They have been dancing Uyghur dance and My Nation's dance for a very long time, and I feel so proud of them. And I don't know how to talk right now. I feel so proud, and yeah, thank you guys so much. So, you want to say something? Now it's too much. Yeah. Uyghur Tegdi, çapacaktan sada. Bir fetverimiz geldi. Özümüz bilimiz. Tang tang dum tang dum tang tang dum tang islantik tvettok. Hem qaytib, әті bir meydan tüysə. Adık çıkıdı. İnşallah. Kızıl koyun. Mam qız. Rahmet. Her zaman dedi. Qulam köksimdə qoy her zaman. Kremli utul. Sağlık qılğan bolduq bugün. We are filming in the garden. We only have like 20 minutes for the show to start, but we're rushing. Oui, the decor from the Here? the Okay. flower. Sorry. Voilà. Okay. Okay, beautiful. With With this oui. thing. It's the first. Oh, comme extra. Là. No battery, alors change the appareil. no problem. The left foot also go a little bit straight front and twist your waist in a little bit and okay. Now we just short walk here and then finish. I need to run you one by one. Okay? Stop press. Jahanda topdilar inson riyosatdan rahnamolikni qini jon uchun aylab qilib bu jon qilib bu jon pidon
Женя! Женя! One. See yourself in the poetry. Thank you so much for your beautiful performance to starting our evening. It was excellent. Thank you. So you guys go backstage. Say hello. Agnes, I didn't have time to make pee now, my brother. But okay. Okay. Also herzlich willkommen zu der 6. Ausgabe von Aminas Karawane. Die 6. bereits. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Heute haben wir ein wirkliches Gala-Programm mit sehr, sehr vielen TeilnehmerInnen. Ich glaube, heute sind immer Männer dabei, außer mir natürlich. Eine hätte es, okay, sehr gut. Sevgimde kaçılar Sulu oldum üstümde Sevgimde kaçılar Sulu oldum üstümde Başlattım aç kuşta Kergizmeyle hiç kimde Başlattım aç kuşta Kergizmeyle hiç kimde
Fasli bahari çemenem bülbül olmasa Gülzar seyrin neylerem İşte degende hissi kimlik usulunun müzik stop ben degan to'g'ri etdim emin.
الحليب يا قائد ويا جبان يعني للرأس المال شعب
here. I don't have. I think so. Film me. We are colleagues. Ja. Und jetzt du mit viel Haare, dein Gefühl für mich. Hello. Canlarım. Sen bulan. Hazır yatakka qaytib kelib. Chechimni cho'kib qadim o'rib. Quvvatima aytarg'in. Charchagan bo'lsam-mu, lekin ichimdagi hayajonini ifodalashga zal ojiza qotidi. Odamning har bir kechirmishi, har bir shunday tajribalari har xil bo'lgan o'rtamlar bo'lsin, uchrashgan odamlar bo'lsin, ajoyib bir qanaqa deymiz, odamga bir dars berib, boshqacha bir xil tuyg'u beradi ekan. Erib ketgan ozmi gapim aytadi. Lekin jumladan odamdan chiqib bek faxrlanaman. Alloh yo'lini ochiq qilsin deyman har zaman. Texmi kuch quvvat ato qilib, shunaqa faoliyatlarni texmi cho'ng, texmi dabdabalik qilib, o'shani ko'rkam holatda o'tkazishni nasib qilib, ishqilib bu 2 kun mayli boshqa chet ellik har irqlardan kelgan shu usulchilar bilan uchrashish, ular bilan suhbatlashish, ularning Uyg'ur usuliga bo'lgan hayronligi, yerismanligi, hatto usulchilarning ichida jillab Uyg'ur usuliga havas qilib, ammo bir o'qituvchi topolmagan sababli o'stirayotgan joyda, o'stirayotgan davlatda shunday uygun bo'lmagan, ammo agar fursat yer bo'lsa shunchalik Uyg'ur usuli yangisi bor. Bakchiq usulchilar bilan tanishdim, qilchiq suhbatlarni ifodim. Nurg'unlar yana shunday kasbiy usulchilarningki milliy usulimizga bo'lgan ishtiyoqini ko'rib, odam yana boshqacha o'zini faxrlanadi ekan. Boshqa ularningki bir xil meningki shaxsan mening usul o'ynashimga bo'lgan degan baholari, yaxshi baholariga qarab, texnidan odamga bir kuch kiradi ekan, jon kiradi ekan, texnik yaxshi o'ynaydigan ishni, texnik yaxshi qilaydigan go'zallikni, texnik yaxshi bir namoyon qilaydigan degandek odam shuni o'ylab qoladi ekan. Chiqib bu 2 kun men uchun pek hayotimda bir qimmatli bir tajriba bo'ldi desam bo'ldi. Raslan chiqib qadrdonlarim. Mana yetmo'ati ayam o'g'indagi yetgan. Yetqimi shunday bir xo'shal kayfiyat, shunchalik bir faxrlanish tuyg'usi bilan ko'ryapman. Shunday qilsam deb baxtli deb his qilaman. Charchaganimni ko'zimdan his qila olasizlar. Ishga charchab ketdim, ammo arsiydi. Bunda charchashlarga arsiydi. Ancha men istek mana bu charchlarimni qilib, ammo qo'yibda tayyorli qo'yib poyezd ulgurishimiz kerak. Hadi poyezd yana bir jon. Oy. O'tirib video rasm chiqargan. Jumbo'janlarim bunday bo'lsa, hammalarning oyini muboraklayman. Hammalarga meni sevg'inib salom.